Kani gade ke Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Henden kasngi ka khatnya tere unai tong, UMLA ka Mauplang constituency, uba askeson, rengkat presiden yang ke KSU Sengkme, usamla Lambok Star Marngar, kelio ban play ki lightly ki mat saknam, jong ki laingot ki riu kraw, jong ke jait ban riu, bala penyeng de Khasi Students Union tersat circle, hakmat ke yeng skol, hakasnong kerpai. Kini ki mat sakan mau ki de ki jong ki laingot ki riu kraw ke jait ban riu. Bakan top yus em ka hima nong klau utirat sengs em umelong susutham bat ukyang nong ba bat ya kini ki mat sakan mau balatai da KSU tersat unit kalong kom shibenta ban pensakan mau ya ke jingya nanti shiposnam jong ka KSU hakani ki unit nong yalang kum thi hatu ngin shem hai ngin shem hai Irut sing kusim don kuram don na Yari upi ungkong yari umsina Pieng saki kong urilatno Hashua oma kari kasih kentu kung klor mi piteng shan maway nong yalang kumpi hatung in shem hae ngin shem hae Manong clown ki kasau pra kendai ba rendi ki patung jon hajin long shi sur hajin long shi Kador jom tiro sing kalong kumusim kador jom babu susam kumunoi kai bat kador jom bok yang nombang sokalong pi udah tan buru madan kei bang kwa nong kolong dara boro kit khot jom jai bendeu bidon la jong ci sotu la jong ci get kli soba jai bendeu kadam ya asad la jai bendeu kan kiu arta langidon haganulu galang kha haganulu ke jeli mengidon kale kamram jumi mengin train ta nam ta ba juti kale jai bendeu kam dei nginong Manbu tak kecing keli banong, ayu KSU, kale di kerja pendiri, ayu ke KSU, kalau penyo nong di kerja pendiri, kalau ngaso banong, bila ben keli semen, ayu ngale, nam tak keri ke kerja pendiri berkawai. Lalu mana woi pawai nong sok nong, jom kerja pendiri nong terang, udan lagi jom ketong, jangan jom keberta kawan wakmat tam, batkut jengmut, bantai dan penskam di kerja pendiri. Kejat bendeu dalilai kena murlong kumbok pergemau samlah percaya neba ngin selong taki nong tu ringin long ki kenra ki try halor kendau siap halor ki gini ki nong kenti ki bau blai bekerku la ayengi mangin penne persa ngai ngimdei berlong ki nong penjat ya kena keri bi ijongi ke bab konsultanat berkebab inspiring ni ban kentu ini kurang ba utirak sing hado ban nakut ulen tadi nakam tagarim macam dangi baro kikun samna kinong yalam inla ban me kumta ajat ri jungi kandon kata bicu urang ba jong ka KSU nang kinsilong lakren ye ke bangang lakren na po assembly man kentup no yang kekasih apa ke schedule the constitution but ngala ya kren bro but kasih auto society umri tang dakta iba silbanus nong kinri iba di way ni itu member nang tahu presiden yang kasih auto society meminta ro ngalai kren pano ang ikingi day ban pusyang kini namar ba hakan ni kep ka bamta ini ban nak ban
But sakaway banganga kali kadang kami. Balay ba ngin kentot ikin solution policy tapo bandai kuli technical lines. But Chief Minister atau singi po assembly dayen ong ba ka reception policy commission na kentot henry lapin kentot. Wala sakoi ang kalau nong kejinya niya kabajur pedeng Chief Minister bertumai buat Chief Minister barim. Henry mentanya datip persya ba resolution policy kam dan benta high educational policy. Dan kini ke ginong ba lada nyingi ay mensin kena samna kini ringkat atrai ninyo niya kata kejing kemen nam tai jaj mengdi jami hakim di por di pan.